Hvaležno pozdravljeni, prejeli smo kar nekaj vaših vprašanj, ne samo na dogodkih, predavanjih, kjer lahko vprašate mnogokrat tudi direktno prehransko svetovalko oziroma svetovalko za zdrav življenjski slog Minko Gantar, ki je sicer tudi avtorica uspešnice, knjižne uspešnice, ko imajo hormoni žur, ampak tudi preko elektronske pošte in preko naših svetovalk na 02 6200 230. Kaj ste nas spraševali? Ali obstaja na slovenskem tržišču kaj takšnega primernega, ki bi vsebovalo v eni sami tabletki oziroma kapsuli vse vitamine in vse minerale, se pravi krom, selen, cink, B-kompleks, pa biotin, holin in vse ostale zadeve, ki so pripravljene na naravni bazi, ali to dejansko obstaja? Dolgo časa smo tole razvijali in danes vam lahko povemo, da obstaja. Pritrdilno lahko povemo, kajti razvili smo svojo lastno formulo, ki vsebuje vse to, ampak danes pustimo zdaj to rešitev, danes bomo malce raziskali, zakaj je tako zelo pomembno, da dodajamo našemu telesu prav to. Se pravi 27 bistvenih hranil, vseh mineralov in tistih vitaminov, ki jih potrebujemo, od B-kompleksa, rutina, bioflavonoida, C-vitamina, selena in pa seveda tudi cinka. V naši družbi je avtorica knjižne uspešnice, ko imajo hormoni žur, Minka Gantar. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Živjo. Živjo. Kdaj si ti ugotovila, da je tvoje življenje pa vendarle na tem nivoju, v tej fazi, da ga moraš malce bolj okrepiti, podpreti? Veš kaj, dejansko, ko sem se jaz prvič srečala s prehranskim dopolnilom, sem bila mnenja, da jaz pa tega ne potrebujem. Ker na koncu sem s kmetije doma smo pridelali stvari in bila sem pa slabokrvna. In dejansko po parih mesecih pa mi reče ena gospa, pa daj ti večkrat preizkus tole. In ko sem preizkusila kombinacijo C-vitamina, železa plus B12, to je kombinacija, ki deluje na zdravje, na okrepitev krvi, moja kri se je izboljšala. In dejansko od takrat naprej jaz nimam več težave s krvjo. Sem rekla, wow, to deluje, poleg tega. Meni se je začelo dogajati, da sem imela ogromno energije, da se je začelo dogajati, veš, čisto utrujenost, popoldne. Recimo, zanimivo, če vzameš prehransko dopolnilo, ki vsebuje krom po kosilu, se ti nikdar ne zgodi, da popoldne pristaneš na kavču in da na koncu mrtev vstaneš, še z željo po sladkem, ker krom preprečuje naval lakote. In dejansko sem potem itak gorenka pa preizkusila, kako pa se počutim, če ne jemljem prehransko dopolnilo. Ja, počutje je bilo res razlika. In prva, kar se je poznalo, velika želja po sladkem, to je prva zadeva. Drugo pa utrujenost, popoldan, zvečera, veš, nimaš tiste prave energije, si rečeš, pa kaj je z mano narobe? In tako da jaz uporabljam prehransko dopolnilo z B-kompleksom, z vsemi vitamini in minerali, uporabljam že od svojega 22. leta, se pravi to 25 let. Wow, 25 let. 25 let in dejansko brez prestanka, tudi med nosečnostmi, tudi ko sem dojila, sploh če se spomnim obdobja, ko sem dojila, otrok se po noči zbuja, zraven se pač ne spiš tako, kot če ne dojiš po noči. In se mi je dogajalo, da sem vzela prehransko dopolnilo, jaz sem bila kot zalita rožica. Ja, in je šlo brez problema. Gledala sem pa mamice, ko bi bila palačinka. Jaz sem tale vikend sva šla na smučanje, jaz sem bila sicer z računalnikom, on je pa bordo pravzaprav, in sem gledala, sem opazovala zraven otroškega kotička, sem bila nastanjena z računalnikom, s knjigami in z vsemi ostalimi zadevami. Jaz sem gledala, mame so bile izžete. Izžete dobesedno, kada bi jih eden, pa ne zaradi smučanja, veš, ampak zaradi tega, ker so otroke cel dan pazile, ker so bile neprespane in vse te zadeve. Ampak zdaj poglej recimo nekaj, ne? Kadar je ženska noseča, ji dejansko že zdravnik pove, gospa, dodajati boste mogli hranila. Tako, B9 obvezno, B12, potem, če je slabokrvna, pa še železo. Ampak kaj? V naravnem stanju oziroma kadar pa nismo noseče, pa ne, ali kako? Ja, smo pa, glih tako imamo tempo, rabimo stres, tako pobere praktično ves B-vitamin, ves C-vitamin. No in zdaj, če mi dve gledava,
Daj pa pogledati, najprej bodoče mamice. Mlada ženska, ki se pripravlja na to, da bo enkrat razmišlja samo o tem, bi mogla podkrepiti svoje zdravje, ker recimo dokazano je, da pomanjkanje, recimo to sem opisala v knjigi, ko imajo hormoni žur, dejansko notri ena raziskava kaže o tem, da pomanjkanje B-vitaminov, ženske, ki imajo spontane splave, je ključen B-vitamin. Moški, ki imajo težave z neplodnostjo oziroma pravijo, saj ste zdrav, nič ni, morbiti imate malene semenčice, pomanjkanje B-vitamina in C-vitamina. Tako preprosto je. No, tukaj se definitivno lahko strinjam s tem, kar se tega tiče. Sama sem doživela spontani splav kar nekaj let nazaj in prepričana sem, da sem takrat enostavno pač nisem imela hranil, vem, da sem precej delala, nisem si vzela časa za nek počitek, da bi se ustavila, nosečnost je bila nekaj, kar me je popolnoma presenetilo, sem sprejela potem takrat seveda, ampak mislim, da v 8. tednu je prišlo do tega, v bistvu ravno Božič je bil, takrat sem začela krvaveti in je bil dejansko spontani splav. Ampak kar sem potem kasneje ugotovila, jaz sem bila totalno podhranjena. Ja, imela sem sicer več kilogramov, kot jih imam danes, ampak jaz sem bila podhranjena. Moje telo enostavno ni dobil vsa hranila in s težavo dejansko priznam, da smo ta svet tukaj zafurali, da rabimo prehranska dopolnila. No in zadnjič sem poslušala ravno tvojo oddajo, ko je bil gospod Komat in je govoril prav o problemu plodnosti. 60% parov ima težave s prvo zanositvijo. To je grozen podatek, ampak druga stvar, telo, če želi proizvajati snovi, ki razstrupljajo telo, ker je govoril o zastrupljanosti našega planeta, potrebujemo selen, potrebujemo C-vitamin, potrebujemo B-vitamine, cink, bakar, selen se vežejo skupaj. Dejansko, če mi tega nimamo in na podlagi tega se tvori snov glutation in to je snov, ki jo telo samo izdeluje, in se ga ne da vnesti kot prehransko dopolnilo. In to je snov, ki se nahaja v vsaki celici in veže nase strupe. In zdaj, če mi dve pogledava prav plodnost, dejansko, če je celica zastrupljena, je normalno, da v nesnaženi zemlji ne more zrasti plod. To je dejstvo. Pri kmetijstvu vsi vemo to. Kaj pa telo? Kaj pa telo? In se tega moramo zavedati. Dejansko je kombinacija, moramo biti pozorni, cink, bakar, selen, B2, B3, B6, nujno potrebno pa še zaradi dobre krvi, treba je dodajati še B12, kalcij pa magnezij, ker vežeta nase strupe. Tako da zdaj v bistvu mi se pogovarjava v kompleksu nekih vitaminov in mineralov, ki jih je potrebno vsak dan zaužiti. In evo, tukaj lahko dejansko z hvaležnostjo rečem, da smo z našimi strokovnjaki razvili prehransko dopolnilo Mega 1, ker je pač mega fantastično vse v enem. In kaj vsebuje? Wow, tega je res veliko. Vitamin A, vitamin B1, B2, B3, potem B6, biotin, folna kislina, B12, C-vitamin, D3, E, cink, jod, krom, magnezij, mangan, bakar, selen, železo, fosfor, kalcij, holin in pravzaprav se vse to še nadaljuje, kajti vsebuje 27 bistvenih hranil. Dajmo si pogledati tale posnetek. Mega 1 ali vse v enem je naša lastna formula, posebna formula multivitaminov z minerali. Se pravi, ne samo vitamini, tudi minerali. Tako vsaka tabletka oziroma kapsula vsebuje 27 bistvenih hranil, B-kompleks, C-vitamin in 13 esencialnih mineralov, med drugim tudi krom, selen in cink, ki sta tako zelo pomembna. Vsa hranila, bioflavonoidi in rutin so pridobljeni iz naravnih virov šipka, kvasa, alg in pa dolomita. No, če preveč delate, če ste v naglici, če ste prepogosto utrujeni, če telo dnevno ne dobi dovolj hranilnih snovi, potem se vaše stanje seveda ne bo spremenilo. Vi morate nekaj spremeniti in ravno zaradi tega smo razvili ta multivitaminski vse v enem Mega 1, ki je priporočen za vse osebe, ki so stare od 14 do 60 let. Vse torej v eni tabletki. Združeni so vsi vitamini in vsi minerali, ki jih potrebujete. In tabletke so prekrite tako, da jih lažje zaužijete. Ena je že dovolj.
in to zvečer pred spanjem. Mega 1, vse v enem, vsebuje torej 27 bistvenih hranil, B-kompleks, C-vitamin, 13 esencialnih mineralov, pred drugim krom, selen in cink, kot smo rekli. Finančni vložek v vaše zdravje in dobro počutje za cel mesec oziroma za 30 dni pa 25 evrov. Danes posebej znižana cena namesto 35 evrov. Torej 25 namesto 35 evrov. 02 6200 230 pa je ta prava telefonska številka, ki jo lahko pokličete tale trenutek ali pa tudi kasneje, če so naše svetovalke ta trenutek zasedene. Poleg 27 bistvenih hranil pa smo v to prehransko dopolnilo, ki ga lahko naročite danes, če seveda to želite, oziroma če vas pokliče, če se čutite, da potrebujete, 02 6200 230 je drugačna telefonska številka, je vključen tudi holin, ki pa ga sicer težko najdemo kjerkoli drugje v drugih prehranskih dopolnilih, a vendarle smo ga vključili, praviš, da je zelo pomemben. Holin dobimo drugače recimo v rumenjaku, v jajcih. Ampak bodimo pošteni, marsikdo niti na teden ne poje enega jajca. Potem telečja jetrca. Jaz se sploh ne spomnim, kdaj sem to hrano jedla. Pšenični kalčki, ok, seveda sem jedla. Gobe vsebujejo tudi holin, ampak dejansko v dnevni prehrani ga je premalo in je ključen za delovanje možganov. In otroci, ki jim manjka holina, so hiperaktivni, ne zmorejo jasno razmišljati, in ravno tako odrasli. Odraslim, ki jim manjka holina, imajo težave in recimo, če samo pogledam, pospešuje razvoj možganov in krepi spomin, vpliva na koncentracijo, skrbi za normalno delovanje celic, vpliva na presnovo maščob. In mogoče ljudje, ki imajo zamaščena jetra, bi mogli razmišljati tudi o dodatku holina, ker holin deluje na to, da se dejansko maščobe pravilno presnovijo. Potem holin znižuje krvni tlak. Ogromno ljudi ima visok krvni tlak in reče, zdravnik mi pravi, da bi bil čas, da začnem jesti zdravila. Potem, holin je kurir živčnih signalov in preprečuje nabiranje maščob v krvi, preprečuje bolečine v mišicah in izčrpanost, blaži psihično stisko in prav v tem pomladnem času, ne pomislim, koliko ljudi je zdaj po tej mrzli zimi izžetih. Spomladanska utrujenost. Včeraj sem se peljala takle čas, oziroma tam okrog 2 ure domov in kaj se mi je dogajalo? Gledala sem voznike, kako zehajo, kako vozijo, kako so mehki. V komi. Pomladanska utrujenost jih je začela dajati in prav pri pomladanski utrujenosti B-vitamin in C-vitamin sta ključna. Zadnjič oziroma, kar nekaj časa že nazaj, ne vem, kje sem to prebrala, skratka, gre za rezultat oziroma podatek, ki me je šokiral, koliko receptov za antidepresive v Sloveniji predpišemo na leto. Številka je bila tam, mislim, da 500 000. Noro. Res je noro. In ko začutimo te občutke, da nam pada razpoloženje, ne teč najprej po antidepresive, ker antidepresivi še dodatno izplavljajo B-vitamin. Ampak posežemo najprej po B-vitaminu, zdaj pa zakaj jaz zagovarjam, da je fino B-vitamin skupaj z nekim prehranskim dopolnilom, ki ima tudi minerale. Se pravi, kakor vse v enem, ne? Tako, zaradi tega, ker prav kalcij in magnezij, se pravi, magnezij vpliva na vezavo kalcija, kalcij pa na vezavo B12 vitamina, se pravi, se na podlagi mineralov bolje veže B-vitamin, B12 pa vpliva na vezavo vseh ostalih mineralov B, prej sem pa že rekla, B12 vpliva na vezavo železa, C-vitamin tudi vpliva na vezavo železa in to vpliva na boljšo kri. Se pravi, vsega mora biti dovolj in ne v ena količinah, ampak v različnih količinah, zato da pride do sinergije. Razmerja so to. Tako, razmerja so pomembna in recimo zdaj spet, če gledam sebe, da tudi prehranska dopolnila sama jemljem. Vzamem posebej kalcij in magnezij, ker sta to osnovna minerala, posebej vzamem C-vitamin in posebej vzamem tudi prehransko dopolnilo, ki ima vse vitamine in minerale. Takrat, ko imam pa večje psihične izzive, pa dodam še B-kompleks. Še zraven še dodam, podprem B-vitamine in sploh ljudje, ki so zdaj tako zelo izčrpani, kdor je praktično razmišlja, da bo mogel nekaj narediti glede psihe, bi mogel B-kompleks
se pravi kot B vitamini, plus multivitamini in minerali. Se pravi, še posamezno B kompleks, plus mega ena, se pravi vse v enem, ki vsebuje vse te stvari, ampak še dodatno taki ljudje, se pravi B kompleks. Pa še omega-3 pa C vitamin. Zdaj tukaj, če govoriva o rešitvi prav za depresijo. V rešitvi prav za depresijo. Se pravi, 27 bistvenih sestavin in hranil in kaj je pravzaprav izjemno pomembno je to, da vsa hranila, bioflavonidi in rutin so pridobljeni iz naravnih virov šipka, kvasa, alg in pa dolomita. Tako, zelo pomembno je, da so naravni viri, ker samo naravno telo zna vsrkati v sebe in na to bi morali biti tudi mi ljudje pozorni, da vse to, kar uživamo, ne bo naravno. Ker telo potem to vzida v sebe. Saj tudi mi smo naravna bitja. Saj, to je to. Čeprav zadnjič sem pa slišala spet en podatek, ker glava me je zabolela. Saj zelo neapetitlih je ta podatek. Ampak recimo včasih, ko je človek umrl, so ga mogli tako, v roku 48 ur so ga mogli pokopati, ker se je začela razgradnja telesa kot takega. Zdaj, 14 dni, čisto v redu bo, zaradi tega, ker je tukaj poln konzervansov, da dejansko sploh se ne začnemo razgrevati, ker smo že celi mi umetni pa plastični. Ja, lej, če gledamo samo plastiko, vse posod plastika, ne? In vse to se ugrajuje v telo in prav zaradi tega se moramo zavedati. Svet okrog nas je tak, kot je. In če ne podpreš telo zdaj v tem času še z vitamini, lej, potem pa zdravje gre takole in se rečeš, nekaj narobe in iščeš rešitev. No, tako da res je potrebno poskrbeti. Od težave oziroma izziva pa k rešitvi, idemo pogledati še enkrat tale videoposnetek. Mega ena ali vse v enem je naša lastna formula, posebna formula multivitaminov z minerali. Se pravi, ne samo vitamini, tudi minerali. Tako vsaka tabletka oziroma kapsula vsebuje 27 bistvenih hranil, B kompleks, C vitamin in 13 esencialnih mineralov, med drugim tudi krom, selen in cink, ki sta tako zelo pomembna. Vsa hranila, bioflavonoidi in rutin so pridobljeni iz naravnih virov šipka, kvasa, alg in pa dolomita. No, če preveč delate, če ste v naglici, če ste prepogosto utrujeni, če telo dnevno ne dobi dovolj hranilnih snovi, potem se vaše stanje seveda ne bo spremenilo. Vi morate nekaj spremeniti in ravno zaradi tega smo razvili ta multivitaminski vse v enem, mega ena, ki je priporočen za vse osebe, ki so stare od 14 do 60 let. Vse torej v eni tabletki. Združeni so vsi vitamini in vsi minerali, ki jih potrebujete. In tabletke so prekrite tako, da jih lažje zaužijete. Ena je že dovolj in to zvečer pred spanjem. Mega ena, vse v enem, vsebuje torej 27 bistvenih hranil, B kompleks, C vitamin, 13 esencialnih mineralov, med drugim krom, selen in cink, kot smo rekli. Finančni vložek v vaše zdravje in dobro počutje za cel mesec oziroma za 30 dni pa 25 evrov. Danes posebej znižana cena namesto 35 evrov. Torej 25 namesto 35 evrov. 02 6200 230 pa je ta prava telefonska številka, ki jo lahko pokličete tale trenutek ali pa tudi kasneje, če so naše svetovalke ta trenutek zasedene. Še kakšne informacije o vseh teh hranilih, zakaj so pomembna, na kakšen način, najdete sicer tudi v knjigi, ko imajo hormoni žur, če je še nimate, gre za knjižno uspešnico sploh v letu 2016. Sicer pa slišali ste, spomlad je, vedno več svetlobe je in veliko ljudi ima težave s pomladansko utrujenostjo, ki jo kar vlečejo pol tja dejansko do poletja oziroma na koncu rečejo, pa jaz imam celo leta spomladansko utrujenost. Nahranite svoje telo, to je tisto, kar je seveda pomembno. 27 bistvenih hranil, notri 30 je pravzaprav teh tablet oziroma kapsul in v eni sami je dejansko vse to, se pravi vse v enem, ceno pa smo danes znižali za vas, ravno zaradi tega, da bi lahko bila ta stvar bolj dostopna in tako smo iz 30 evrov znižali torej na 25. Še kakšna informacija pa torej na 02 6200 230.
Berem ene izmed najbolj prodajnih knjig, ko imajo hormoni žur na slovenskem tržišču in dajmo pogledati, kaj piše. Vitamin A vpliva na razvoj oči, vidnega polja, spodbuja rast, vitamin D, potreben za izrabo kalcija, fosforja, potem znaki pomanjkanja se kažejo kot tudi hudo propadanje zob. Vitamin E zmanjšuje utrujenost, povečuje prekrvavitev, vitamin C, nastajanje kolagena, B1, B2, B3, B6, holin, kako vpliva na delovanje možganov, na koncentracijo, na dober spomin, folna kislina, kako ščiti srce, vpliva na tvorbo novih celic, vitamin B12, kako vpliva na živce, na boljši spomin, potem imamo biotin, železo, cink, jod, bakar, krom, kako pomaga uravnavati željo po sladkem, preprečuje navaden upad energije, spodbuja rast. Zdaj pa kaj, a bo človek, ki je imel 27 vseh teh možnih takih in drugačnih prehranskih dopolnil, za vsako ena škatlica ali pa vse v enem. Razmišljali smo, kako lahko v eni sami tabletki združimo vse to, kar naše telo potrebuje, vseh 27 bistvenih hranil, tako vitaminov kot tudi mineralov. Ja, je uspelo. Spraševali ste, če to obstaja, je uspelo in združili smo vse to v eni sami, se pravi 27 vseh teh bistvenih hranil, ki jih potrebuje naše telo. Zakaj? Na kakšen način smo res prišli tako daleč, da moramo dodajati prehranska dopolnila? Je zemlja res tako osiromašena? Je hrana res tako brez tistih bistvenih hranil? Kakšen odgovor bo podala sama avtorica Minka Gantar, avtorica knjižne uspešnice Ko imajo hormoni žur. Tvoj odgovor? Ja, normalno. Danes, če ne dodajaš prehranskih dopolnil, se ti telo pove, si utrujen, brez energije in tudi sama sem bila mnenja leta nazaj, pa se jaz tega ne rabim. Jaz sem s kmetov doma, ampak dejstvo je, če pogledaš sam sebe, da si vsak dan popoldne utrujen, nekaj je s tabo narobe. Če si popoldne, da se ti sprošča lakota, ta želja po sladkem, nekaj ti manjka, telo sporoča, dodaj, kaj pa če ti manjka kroma. Krom, ki ga drugače lahko dobiš v gobah in v jajčnem rumenjaku, jaz sama ga dodajam. In bom razložila, če gledava celico, moramo razumeti, da smo kakorkoli mi ljudje sestavljeni iz celic in tukaj to je celična membrana. In nekaj, tole je maščoba, to je beljakovinski vhod, pa spet maščoba in zato osnova seveda priporočam ljudem, da jemljajo omega-3, zato da zmehčajo celične membrane. Potem pa moramo razumeti, da skozi te vhode grejo hranilne snovi v celico in potem grejo odpadne snovi ven. In temu se reče presnova. Včasih ljudje zamešajo pa rečejo, zdravnik mi je rekel, da imam slabo presnovo, saj res grem enkrat na teden na WC. To je dvoje. Eno je presnova, ena je prebava, ampak oboje je očitno slabo. In dejstvo je, da če je slaba prebava, vzem probiotike, če je pa slaba presnova, pa mi moramo razumeti, da tukaj imamo mi mitohondrije. To so celične elektrarne in ena mišična celica jih ima lahko celo 1000. Ena mišična celica. Samo ena. Celičnih elektrarn. In se pravi, vse te celične elektrarne potrebujejo magnezij za ožig, potrebujejo C-vitamin za ožig, potrebujejo B6 in tudi B3. To so presnovni vitamini. Zdaj pa moramo razumeti, da sama vezava, kaj vpliva na vezavo, se pravi B6 in B3 se vežeta z B12. Se pravi, rabimo zraven še B12. Da se veže B12, potrebujemo poleg še kalcij. Da dobimo kalcij, rabimo magnezij. Se pravi, vse te vezave so potrebne in potem sam C-vitamin, seveda nekaj ga dobimo v teh naših limonah, ampak mogoče premalo, ker C-vitamin nadzoruje več kot 150 000 presnovnih procesov in dejansko deluje na to, da deluješ kot človek. In dejstvo je, da ga mi sami ne proizvajamo. Recimo, sama koza, ki je 60-kilska žival, proizvede, zdaj da ne bom za kakšno nulo sfalila, ampak proizvede okrog 20 000 miligramov C-vitamina. Wow. Mi ljudje pa ne. Naš pes proizvaja C-vitamin, mačka proizvaja. Se pravi, živali ja, ljudje pa ne. Živali ne vse, morski prašički in hrčki, predvsem morski prašički in mi ljudje zbolevamo za problemi srca in ožilja. In tudi hrčki
zbolevajo za problemi srca in ožilja, vse ostale živali, sesalci, proizvajajo svoj C-vitamin. Zanimivo. In mi ga moramo dodajati, ker ga pač ne proizvedemo. Tukaj si zdaj zaupala nam predvsem, se pravi, nekaj malega mineralov, pa tudi vitamine. Kaj pa recimo ta sveta trojica, krom, selen in cink? Ja, in zdaj moramo razumeti, da v celicah potekajo tudi procesi razstrupljanja. In zdaj, če tukaj pogledava, imava mi dve DNK. In zdaj, če DNK zelo umetniško narišem, stopam, da se nihče ne bo spotaknil, tukaj noter v to DNK, tukaj je genski zapis. In dejstvo je, da težke kovine, hormonski motivci se nanesejo dejansko tukaj gor na gene. In pride popačena informacija. In ko pride popačena informacija, lahko na podlagi tega proizvedemo raka. Ali kakšno drugo avtoimuno bolezen. Kaj je avtoimuna bolezen? Avtoimuna bolezen je sporočilo telesa, da imaš preveč zastrupljenih celic in da je program uniči sam sebe. Zdaj pa kako se temu ognemo? Na ta način, da dodamo krom, baker, selen v kombinaciji in to sta trije ključni minerali, ki pomagajo pri tem, da se tvorijo snovi, ki razstrupljajo na celični bazi. Poleg, ni samo to, poleg pa potrebujemo nujno še magnezij, poleg potrebujemo B3, B6, nujno in tudi C-vitamin. Se pravi, tukaj govorimo o nekem kompleksu vitaminov in mineralov, ker v nasprotnem primeru ali ni vezave, ali pa ne pridemo do tega, da pridemo do celičnega jedra, do razstrupljanja. Hvala, Minka. B12, C, magnezij, krom, selen, cink, bakar in številne druge stvari, se pravi, vsi ti minerali in pa vitamini so zajeti v Mega 1, se pravi, vse v enem. Mega 1 ali vse v enem je naša lastna formula, posebna formula multivitaminov z minerali. Se pravi, ne samo vitamini, tudi minerali. Tako vsaka tabletka oziroma kapsula vsebuje 27 bistvenih hranil, B-kompleks, C-vitamin in 13 esencialnih mineralov, med drugim tudi krom, selen in cink, ki sta tako zelo pomembna. Vsa hranila, bioflavonoidi in rutin so pridobljeni iz naravnih virov šipka, kvasa, alg in pa dolomita. No, če preveč delate, če ste v naglici, če ste prepogosto utrujeni, če telo dnevno ne dobi dovolj hranilnih snovi, potem se vaše stanje seveda ne bo spremenilo. Vi morate nekaj spremeniti in ravno zaradi tega smo razvili ta multivitaminski vse v enem Mega 1, ki je priporočen za vse osebe, ki so stare od 14 do 60 let. Vse torej v eni tabletki. Združeni so vsi vitamini in vsi minerali, ki jih potrebujete. In tabletke so prekrite tako, da jih lažje zaužijete. Ena je že dovolj in to zvečer pred spanjem. Mega 1, vse v enem, vsebuje torej 27 bistvenih hranil, B-kompleks, C-vitamin, 13 esencialnih mineralov, med drugim krom, selen in cink, kot smo rekli. Finančni vložek v vaše zdravje in dobro počutje za cel mesec oziroma za 30 dni pa 25 evrov. Danes posebej znižana cena namesto 35 evrov. Torej 25 namesto 35 evrov. 02 6200 230 pa je ta prava telefonska številka, ki jo lahko pokličete tale trenutek ali pa tudi kasneje, če so naše svetovalke ta trenutek zasedene. Vse v enem. Ena sama vsebuje vitamin A, B1, B2, B3, potem pantenonska kislina, vitamin B6, biotin, folna kislina, B12, C, D3, E, cink, jod, krom, magnezij, mangan, nisem še končala, bakar, selen, železo, fosfor, kalcij, pa tudi holin, skratka 27 bistvenih tistih hranil, ki jih dejansko naše telo potrebuje, in vitamini in minerali. Ali je to tisto, kar bi potrebovali tudi ljudje, ki imajo težave s ščitnico, pa z visokim pritiskom, pa z utrujenostjo ves čas? Utrujenost na prvem mestu, absolutno. Pri ljudeh, ki imajo ščitnico,
Nekaterim rečejo, ker imajo povečano delovanje ščitnice, da ne smejo joda, v tem primeru naj samo majčkeno spremljajo svoje telo, na splošno pa tisti, ki imajo leno delovanje ščitnice, jim bo zelo pomagalo, zato ker majčkeno spodbudi. No in predvsem pri ljudeh, ki imajo težavo s ščitnico, je pametno vsakega pomalo. Ne pa, da bo zdaj letel v lekarno pa nagrabil vse, kar je možno, ampak vsakega pomalo, majčkeno joda, majčkeno B vitamina, C vitamina, cink, bakar, selen, vsakega pomal in je bolj pomembna konstanta vsak dan. Zdaj, če gledam prehransko dopolnilo B vitamina oziroma B kompleksa in mineralov, je pametno jemati ali takoj po kosilu ali tik pred spanjem. Ampak to pomeni z zadnjim kozarcem vode in greš v poslo, da to čez noč potekajo procesi obnove in potem v dopoldanskem času razstrupljanje. Kadar pa spet potem pridete na vrsto krom, selen pa cinka, ne? Tako, to je pa razstrupljanje. No in zdaj, če samo pogledava, B vitamin, pomanjkanje železa je recimo brazde na nohtih, cepljenje las in nohtov, pomanjkanje B vitamina, povišan holesterol, pomanjkanje tudi B vitamina holina. Recimo holin, to je B8 vitamin, ki ga sicer dobimo v jajcih, ampak realno, koliko jajc pojemo? Realno vem, nič, ja, večji del nič. Povišan holesterol, recimo pojav podočnjakov, zastrupljenost telesa. Tudi ljudje, ki imajo podočnjake in to kaže na slabše delovanje nadledvične žleze. Nadledvična žleza in stresni hormon praktično porabita vse B vitamine, C vitamin in utrujena nadledvična žleza, najprej dobiš podočnjake, pa kronično utrujenost. Kronična utrujenost, Evo, torej 27 bistvenih hranil, se pravi en tak multivitamin in multimineral, vse torej v enem, teh 27 bistvenih, tisto, kar seveda rabimo. Danes imate posebno priložnost in možnost, tažna dostopna cena, kolikor smo le lahko, smo uredili, zato da je res dostopno za vas in 6200 230 je telefonska številka, na kateri lahko dobite več informacij oziroma lahko oddate svoje naročilo, če seveda to tudi želite, če je to nekaj, kar ste se prepoznali, da potrebujete. In ja, tukaj je dejansko tisto pomembno vprašanje, ali moramo vsi zemljani zdaj že dodajati, glede na to, kakšna je struktura zemlje in koliko hranil je zaradi osiromašanja kot takega vendarle izgubila. Ne, ni potrebno. Jasmina, midve lahko greva dol na Korčulo. Dober, ti si veganka, ti rib ne boš lovila, ampak jih bom jaz bom eno ribo na dan pojedla, blitvo bova predelale in ne raba prehranskih dopolnil. Ne raba, no. Ampak v tem svetu, ko imaš tempo in tempo, ga rabiš. Enostavno potrebuješ prehranska dopolnila, ker dejstvo je, stres dela svoje, pokuriti praktično vse vitamine in minerale. Ne poznam človeka, nekaj jih ja poznam, ki so zmeditirani, ampak tudi oni imajo tempo. Dejstvo je, da potrebuješ dodatke vitaminov in mineralov. In le še eno stvar, da sem te prekinila, prhljaj, pomanjkanje B vitamina, suha koža, pomanjkanje B vitamina, nahraniti je treba kožo in tukaj je prvi znak, da ti manjka neka kompleksa vitaminov in mineralov. Tako da, izvoli. Vsa hranila, kar se mi zdi najbolj pomembno, kajti to je res poseben recept, ki so ga razvili pravzaprav naši strokovnjaki. Vsa hranila, bioflavonidi in tudi rutin so pridobljeni iz naravnih virov šipka, kvasa, alg in dolomita, kar je seveda zelo, zelo pomembno. Torej 6200 230 je ustrezna telefonska številka, jih pa vsebuje tale škatlica, se pravi 30 in na njej tudi piše, da le to priporoča klepet ob kavi, ker je tako, kot mora biti z vsemi tistimi bistvenimi hranili, ki jih naše telo potrebuje. Ja, in zdaj poglej, težave z lasmi, sivenje, izpadanje las, tanki lasje, je pomanjkanje B vitaminov, bakra, cinka, selena, joda in dobrih maščob. Potem težave z očmi, nočna slepota, pomanjkanje vitamina A in B vitamina, uvela koža, pojav celulita, pomanjkanje B vitamina, B6 in B9, tresoče dlani, pomanjkanje vitaminov skupine B in magnezija, težave s kožo, tudi lisasta koža, ravno tako pomanjkanje B vitamina. Tako da živčnost, razdraženost, pomanjkanje vitaminov B, kalcija, magnezija in dobrih maščob.
Kar je pa tudi bistvenega pomena. Tako, zaradi tega, da hranilne snovi pridejo v celico. Kar mi je recimo všeč tukaj in kar je bilo tudi najbolj pomembno, ko smo kreirali, da je dejansko sama tableta prekrita. In vzameš verjetno eno na dan več. Tako, eno na dan, ne več. Prekrita je dejansko na takšen način, da lahko pogoltneš. Ni tiska, se ti pa ustavi. Lahko dejansko normalno gre dol. Evo, jaz sem glih kar eno in sem zdaj to zrihtala, drugače pa najboljše si rekla take stvari, se pravi neke take komplekse po kosilu oziroma zvečer. Tako, po kosilu ali zvečer, zaradi tega, ker kombinacija cinka in B vitamina lahko vpliva na draženje želodca in lahko povzroča kot neko težo v želodcu. Zaradi tega je fino, da je to ali takoj po kosilu ali pa takoj tik pred spanjem in greš potem že spat in do takrat, da to začne delovati, že spiš. In potem me ljudje sprašujejo, če to pomeni, da se po parih urah zbudi. Ne, ampak po noči spodbuja procese obnove, zjutraj se pa zbudiš z energijo. Tako, veš, to je za tiste ljudi, ki rabijo pa zjutraj imeti na možgane na pecljih, da enostavno delajo, ker dejstvo je, da B vitamini delujejo na dobro delovanje možganov. Jaz sem to najbolj ugotovila pred leti in leti in leti, ko sem delala na radio in sicer sem vodila jutranji program. Veš, kaj to pomeni? To pomeni ob 4 zjutraj vstati. Ker to pomeni ob 5 zjutraj biti že tam in dejansko reči ljudem: dobro jutro Slovenija, čas je za nov dan, gremo akcija, reakcija. In oprosti, če bi se sama jaz zbudila, kakor da bo umrla vsak čas, pa ne bi mogla zabavati ljudi oziroma ne bi jih mogla zbuditi zjutraj. In ko sem začela delati za jutranji program, mislim, popoldan, takoj, ko sem končala, sem šla spat domov, pa potem še popoldan enkrat, pa nisem mogla zaspati do polnoči in skratka cel cikl. In na takšen način sem si potem uredila te stvari. Tako? Ampak videla sem, da moram nahraniti svoje telo. In ljudje, ki vidijo, da imajo velik tempo v življenju, da enostavno ne zmorejo psihično, bi potrebovali kompleks vitaminov in mineralov. Poleg tega bi potrebovali B vitamine, C vitamin in zdaj še ena stvar, kar je problematika našega, tudi v Sloveniji, mislim, da kar precejšnja, plodnost. Plodnost. Zanimivo. Najlepša hvala, Minka, za vse informacije, ki si jih posredovala. Mi pa torej poglejmo še enkrat tale video. Mega 1 ali vse v enem je naša lastna formula, posebna formula multivitaminov z minerali. Se pravi, ne samo vitamini, tudi minerali. Tako vsaka tabletka oziroma kapsula vsebuje 27 bistvenih hranil, B-kompleks, C-vitamin in 13 esencialnih mineralov, med drugim tudi krom, selen in cink, ki sta tako zelo pomembna. Vsa hranila, bioflavonoidi in rutin so pridobljeni iz naravnih virov šipka, kvasa, alg in pa dolomita. No, če preveč delate, če ste v naglici, če ste prepogosto utrujeni, če telo dnevno ne dobi dovolj hranilnih snovi, potem se vaše stanje seveda ne bo spremenilo. Vi morate nekaj spremeniti in ravno zaradi tega smo razvili ta multivitaminski vse v enem Mega 1, ki je priporočen za vse osebe, ki so stare od 14 do 60 let. Vse torej v eni tabletki. Združeni so vsi vitamini in vsi minerali, ki jih potrebujete. In tabletke so prekrite tako, da jih lažje zaužijete. Ena je že dovolj in to zvečer pred spanjem. Mega 1, vse v enem, vsebuje torej 27 bistvenih hranil, B-kompleks, C-vitamin, 13 esencialnih mineralov, med drugim krom, selen in cink, kot smo rekli. Finančni vložek v vaše zdravje in dobro počutje za cel mesec oziroma za 30 dni pa 25 evrov. Danes posebej znižana cena namesto 35 evrov. Torej 25 namesto 35 evrov. 02 6200 230 pa je ta prava telefonska številka, ki jo lahko pokličete tale trenutek ali pa tudi kasneje, če so naše svetovalke ta trenutek zasedene. Takole pokličete lahko med oddajo, po oddaji, pa tudi pred oddajo, brez skrbi poklicali vas bomo nazaj, tudi če je tale trenutek linija zasedena. In Minka, kaj si misla pred splodnostjo? Ja, dejstvo je, da je problem, da več kot 60% parov ima težave z zanositvijo in dejstvo je, da potrebuješ takrat, ko malo spodbudiš telo, cink, bakar, selen,
B3, B6, C-vitamin. In dejstvo je, da je pametno poseči po dobrem prehranskem dopolnilu, da večkrat spodbudiš samo presnovo in na koncu tudi živahnost celic. Živahnost celic, da je pa vse ostalo tudi malo bolj živahno, ali? Tako. Tako da res priporočam, naj ljudje začnejo razmišljati, da je treba najprej za sebe poskrbeti, da je treba celice od znotraj nahraniti in da hitra hrana, hiter tempo pač ubija naše življenje. In ne samo s prehranskim dopolnilom, kljub temu, da vsebuje 27 bistvenih hranil, bistveno hranilo, ki ga naša duša potrebuje, je še vedno ljubezen. Tako in gibanje in dovolj nasplošno zdrav življenjski slog. Najlepša hvala, Minka, za vse to, kar si nam zaupala. Torej, ne pozabite potem, če boste prehransko dopolnilo jemali pa na vodo in na svež zrak. To je tisto, kar je bistveno in vse ostalo potem pa v Mega 1 oziroma vse v enem, ki vsebuje torej 27 tistih hranil, vitaminov in mineralov. 02 6200 230 je tista telefonska številka, kjer lahko oddate svoje naročilo in v roku nekaj dneh tudi dobite. Hvaležno pozdravljeni danes, torej v moji družbi Matjaž Obranovič in pa osebno David Icke. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Welcome in Slovenia. Thank you. So, in your opinion, who is really behind terrorism? Well, to explain that, I think we need to look at a massive technique of mass manipulation, because if you are going to dictate the direction of billions of people, you can't do it physically with tanks in the street. You can do that in a small area, but you can't do it globally. The way you dictate the lives of billions is you get them to see the world the way you want them to see it. And so basically it's a psychological game, what I call the perception deception. So one of the most powerful of these techniques is what I call problem reaction solution. You want to change the world in some way. Say, for instance, in relation to terrorism, you want to justify more and more surveillance, more and more deletion of privacy, more and more of what the CIA has been exposed as doing, surveillance through the television and smartphones. And you know that if that was done openly, this is what we're going to do, there would be a big reaction against it. What do you need to do that for? What are you keeping surveillance on everybody for? So instead of doing it that way, you pray problem reaction solution. At stage one, you create a problem which is designed to get the solution that you want. So if you want to impose a surveillance state, then you've got to frighten people into believing that although they don't want a surveillance state, it's necessary to protect them. So what do you do in this problem reaction solution? You create terrorism. The classic, of course, was the horrific events of 9/11, the official story of which is it's a fairy tale. The official story is a joke when you actually investigate it. And let us not forget, by the way, that the very same people, Bush, Blair, and those administrations, that told us there were weapons of mass destruction in Iraq when they knew they weren't, that was a problem reaction solution to justify the invasion of Iraq. Those same people gave us the official story of 9/11. And it's extraordinary that the mainstream media around the world accepts that they were lied to about weapons of mass destruction in Iraq, but accept the official story of 9/11, which came from the same people. I mean, hello? So if you can create a terrorist attack and blame someone else for it, the mainstream media, if you look at it around the world, takes what the government says is the explanation of this event and passes it on to the public, to stage two.
What you're looking for at stage 2 is the reaction. And if you look at 9/11, you look at the reaction. It was understandably horror, it was fear, it was what's going on. And what they're looking for at this point is the response of, this can't go on, something must be done. What are you going to do about it? And then those that covertly created the problem and blame someone else, then responding to do something, openly offer the solutions to the problems they've covertly created. And so if you look at 9/11 as an example, that justified the so-called war on terror. And all this mayhem and catastrophe in the Middle East was justified by 9/11. Without 9/11, none of that could have happened, because there wouldn't have been an excuse for it. So manufactured terrorism is one of the major ways, certainly in recent years, that the justifications have been created to take away the most basic freedoms from people, justified by protecting people from terrorists. So terrorism is only a tool for something else? Yeah, I mean, are there real terrorists? Of course. Do they exist on the scale and with the sophistication of some of the things we've seen? No. I mean, you know, when you've got long-time intelligence insiders saying about 9/11, for instance, that could not possibly have happened without the cooperation and coordination of at least one major intelligence agency. You know, these things are there to get us to see the world in a certain way so that we will accept the world changing as a result of that. And what I've been doing all these years is taking these official stories and saying, well, hold on, yes, it might be true. Let's see if it's true. And like I say, when you break down the official story of 9/11, it's ridiculous. If that's true that they say, then that can't be true. If that's true, that can't be true. I'll give you an example. The lead hijacker on 9/11 was said to be Mohammed Attar, this extreme Muslim. Well, he had a white American girlfriend. His favorite food was pork. He often got drunk, and he was regularly using cocaine. And one of the things his girlfriend says, when she revealed this, was that he used to go, because they lived in Venice, you know, Venice Airport, where the people trained on one-engine Cessnas to fly wide-bodied jets on 9/11. I mean, what? And they lived in Venice, and she said that when they ran out of cocaine, he would go across to Venice Airport and come back with armloads of it. Now, if you do research on another angle, which is the way the CIA runs the global drug trafficking industry, why does it do that? Because it creates vast amounts of money that it can use to spend on these fake manipulated events, which do not go through official channels, so can't be traced in the paperwork. It's called the black budget, that's what they call it. And Venice Airport was, at least at the time of 9/11, one of the major CIA drug conduits, bringing drugs in from South America into America to Venice Airport, and then they'd go out onto the streets of America. So when Attar's girlfriend talks about him going to Venice Airport and coming back with armloads of cocaine, that fits exactly with what the CIA were doing through Venice Airport. What did I say? The CIA. The CIA is involved with Attar? What? I thought the CIA were trying to stop terrorism. When you break down the surface and see what's underneath, the world is very different to what we've been told it is. So who is staying behind these planning wars? Military, royal families, Illuminati, Dark Cabal? Yeah, it's a massive story. This is why, you know, when I talk at events, I talk for 10 hours with about 1,600 illustrations, because the version of everything that we're given, if you look at the education system, you look at the mainstream media, look at mainstream everything, science, medicine, anything, we're given such a tiny, tiny band of
information and knowledge and perception of reality. And when you just open your mind and you go outside those tram lines, it's like nothing's like we're told it was. And when you then start to uncover who's really controlling everything, it's not the people we see. It's one of the things that I say to people, you know, don't get caught with here today, gone tomorrow politicians. Because if you do, you're looking at the oil rags, if you like, not the engineers of global events. Bush comes, goes. Obama comes, goes. Trump comes, he'll go. Who stays? That's the question. The question is, who is always there? So that one agenda for the world goes on unchanged, no matter who the puppets in the White House or the government building are. And then when you therefore really get deep into it, you find that if you could think of a spider's web, and in the center is the spider, that's well into the hidden, well away from the public eye. And in the middle is this spider. This is directing the operation and the direction of the world. Mm-hmm. Around the spider are strands in the web that represent, very close to the spider, the most exclusive secret societies. Many of them at that level don't even have names. It makes them harder to identify. Then as you come out from the spider, you come into the secret societies that we do know about, into the Freemasons, Opus Dei, Knights of Malta, Knights Templar. Skulls and Bones. Yeah, Skull and Bones, exactly, in America. Skull and Bones, secret society in America. Its headquarters is right next to Yale University. Mm-hmm. And in 2004, I mean, it's a very exclusive small club. And what you do with the Skull and Bones is you are initiated into it, and you pledge your allegiance above all else to the Skull and Bones and its agenda. Mm-hmm. In 2004, George Bush, Skull and Bones member, went for the presidency against John Kerry, Skull and Bones member. It's a very, very rarefied atmosphere when you get to that level of all this. So you hit those secret societies we do know about. Skull and Bones is less well known. And then you hit what I call the cusp organizations in the web. And these are things like the Bilderberg Group, the Council on Foreign Relations in America, the Trilateral Commission, etc., the Club of Rome, which was created in the 60s to manipulate the environment as an excuse to change society. And these cusp organizations are the point in the web where the hidden meets the seen. Mm-hmm. And these are gatherings of politicians, of intelligence people, bankers, corporate leaders, all these different media people, coordinating a collective direction, a collective policy, if you like, over a lot of policy areas. Then through those cusp organizations, we enter that level of the web, which is the world of the seen. We see government agencies, governments, the banking system, corporations, global media organizations. And in the world of the seen, in this web, the public appear to see decisions being made that are changing society, being made by the organizations they can see. Oh yeah, the government's decided this, or this agency's decided that, or the banks have decided to do this. In fact, all that is coming from the spider, from deep in the hidden, and it plays out in the scene. So who is the spider? The spider in the end, this always is it human? No, it's not. It always takes a lot of people back because, within these small parameters of possibility, they don't include, although many people, do think about this, but the official story of reality that we're given through the education system and the media doesn't include the fact that in the great forever, in the great eternity, there might actually be intelligent life that's not human. I mean, hello? And when I was going along this road of going deeper and deeper and deeper in the rabbit hole, through
all these levels that I'm talking about, suddenly you start to hit the fact that behind if you like, the human level of this manipulation is a non-human force. And when I talk about the hidden, I mean literally the hidden from human sight, because we can't really understand the world of the seen unless we understand the world that we can't see. And when you think about this, according to mainstream science, the electromagnetic spectrum is about 0.005% of what they say exists in the universe, in energy, mass, matter, and all the rest of it. Visible light, which is the only frequency band that we can see, is a tiny fraction of the 0.005%, which brings us to this realization. Almost the entirety of what exists in the great forever, we can't see. We're blind. But this is the point. The programming of mass perception is such that most people can only perceive reality within the band of visible light, within the realm of the five senses. The question is, can I hear it? Can I touch it? Can I taste it? Can I see it? If I can't, it can't exist. When the great entirety, virtually, of existence exists beyond that five-sense realm. And one of the great foundations of mass human control is to hold people's perception of reality and perception of possibility within that tiny band of visible light. So anything outside it cannot exist. So when people like me talk about entities manipulating our reality, the reality of visible light from outside the realm of the seen, it's like, that guy's mad. What do you mean? What he's on. But this is the point. The reason they say that is because although what I've just said about the entirety virtually of reality being unseen to the human eye, where is that taught in the schools? Where is that appearing as a matter of course in the mainstream media? I mean, just people ask themselves that. Why is this kept from us? Why is this basic understanding of reality itself kept from us? Because we have to have our attention in there, otherwise our minds will open. And that's one of the reasons they try to suppress knowledge and evidence of extraterrestrial visitations. Because imagine, you're there, that's your perception of reality, and then suddenly non-human life exists, and that's revealed to you. What's your mind going to do? Your sense of reality, it's going to explode open. They don't want that. They want us here. They want us to stay blind. To stay asleep. And what I've found as I've gone on this world tour, particularly, I mean, I've been doing this now for nearly 30 years, but particularly since I started this particular world tour in the summer of 2016, the number of people who are now starting to do that is extraordinary compared with what I've seen before. Thank you for all the information you gave us. Thank you. Takole, torej še bomo kaj nadaljevali, še kakšne informacije pa najdete na www.klepet@kavi.si, kjer se lahko tudi prijavite na elektronske novice, povsem brezplačne in takšne, ki jih zagotovo ne boste videli in slišali nikjer drugje. Torej www.klepet@kavi.si.